Horas, selamat pagi. Mapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Malas suhurta, boy sisi hanami usia nasyam ijabe marianan bani panorakon. Paima itangar hita rikapan siganu pari bata humbani hatanine bata martonggo hita. Terima kasih Tuhan Yesus nandok menundangi guluh nami siganu pari. Itonga-tongani bagi ni sido pakonon nami sir-sir ham Tuhan marhiti tondo mo nama pasingin membubai rosi manguluhon parguluhan nami ase gabi jumpa ban nami habutohon sonai agi torang nihur mandopak kon haganup namasa ibagas parguluhan nami jalama nami Tuhan jana marsap mahabutongah-tongah nami. Amin. Bapenang kurena nongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Rigapan siganu pari bata bani panorang sadarion Jumat tanggal 8 Oktober 2020 sada. Aima tersurat bani Yohanes bindu sada ayat sia nama katahon. Panondang nasitongin na manondangi ganup jol madu na roh hudunia. Totu bani sogoton malas tumang hurta izin buha panonggorta didah kita ma siang tene parguluhanta janah totu haganupan ai memukah humbani poltak matanyari ase onggaduga ni homa hita mangidah bahasa suan-suanan nalinggom atape nalingot humbani matanyari pusuk ni mangindahi hubani arah ni sondang ni matanyari nasiol manobut bahasa suan-suanan PHP ni ibotoh do bahasa haguluhan aima roh humbani matanyari aima asiralu sipata jupah kita adong suan-sunanta dopak jatunasni dopak jasulihni pasti marayak hubani matanyari kita ganupan bani panorang soguton marhite hatanine bata ipaingat ku bata Jesus ay mapanondang nasitong in artinya ay ibagas sa ganjang niyaryon iberene batado hubata panondang marhitihon ni matanyari janah das kubani gulap niyari iberene batama panondang naligan marhitihon ni bulan sonay age bitang ay mapanondang ni dunia on na manondangi hita sigano pari na manutuhon rosi manotapkon bulat-bulat ni panorang bata tapi sangka ihatagon hubata hutongah-tongahta Jesus do panondang ni dunion nasihol manubut hubata na parlobe sahali bahasa ibagas parguluhanta aha penamasa aha penadopa kon hita Jesus do nagabi panondang bata ahado artiniay bata baha tumang bapainam namasa ibagas parguluhan taon langi botoh kita halania langi botoh kita masa janah langi botoh kita atigan doholi ujung nion haganupan tapi marhitikon ni kehadiran ni hajong-jongan ni Tuhan Yesus ibagas parguluhanta sigano pari isondangi guluta gabe torang mauhurta gabe torang mapikiranta porini pe buena lang yarusi hita namasa ibagas parguluhan taon haledum maros sondang nasitoin gabe marpangarusion mahita marpambotoh mahita janah marpangarapan
na manggulog mahita ibagas Tuhan Jesus. Puri ni pebagi na masa nalop ilupusi hita ibagas gulog taon nalang iarusi hita takas. Tapi marhite ko ni sondang nakumbani na bata na ipatalar marhite ko ni Tuhan Yesus Kristus roh duniaon gabi torang ma hita maruhur mandalani guluh tasigano pari. Napaduahon bapay nang nalongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Maningon takas do humani ihapor sayay dyan na ihatingirhon hurta. Bahasa panondang na sitongin ay ma Tuhan Yesus. Manondangi ganup dunia ondo. Artini ay siyal pasingat kon hubata. Paron ni Tuhan Yesus sunay agi partubuson ni Tuhan Yesus. Hubani dunia ondo. Lang pita hubani individu. Lang pita hubani kelompok-kelompok. Lang pita hubani sa sahalak jolma. Tapi laho manondangi dunia ondo. Asi maningon takas do hubata pasal ay sebagai halak na porsaya. Bahasa Tuhan Yesus na porsayam. Tuhan Yesus na waparsayay. Tuhan Yesus na waparsayay halak Kristen bani sabta noon. Hajongjongan ni itongah-tongah ni biyon lago manondangi dunia ondo. Tapi lang ijalo dunia on iya. Ay maasi anggo adong gesekan-gesekan. Ay maasi anggo adong halak na lang ope porsaya hubani Tuhan Yesus. Jana adong ope na lang mambahin Tuhan Yesus gabi panondang ni guluh ni. Ulang tarsonggot hita bapenang halani dunia on lang manjalo iya gabi panondang bani. Tapi anggo Tuhan Yesus roh dunia on lahu manondangi ganup dunia ondo. Ay maase kunjon maningon takas subata. Maningon isa dari hita do hapeni. Sonahado sa sitong ni padaridahkon bahasa nadop icalo hita do Jesus gabi panondang ibagas parguluhanta. Bahasa pondok subuton ta. Sonahado nani ham. Sonana au. Sonah hitahon, laho patalarhon, bahasa natongon isondangit Jesus do guluhta ibagas perguluhan taon. Na perlu bisahali bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Hataridahan ni nadop isondangi sondang nasitongin perguluhan ta. Maningon do hapeni torang guluhta ibagas naman dalani haganop. Torang guluhta artini ay puri ni pe bahat rahasia Rusia ni nebata na masa ibagas guluhtaon. Lang purlube hapeni bumbang uhurta. Halaniaha haganupan na masa ay ibubanhita hubani Tuhan Yesus asi iya ma na mga jari hita. Artini ay maningon duhapeni idah kita. Bahasa nadop taridah, bahasa nadop talar, bahasa nadop siang, bahasa nadop torang guluhta. Maningon duhapeni guluhta pe pataridahkon guluh nadop lihar ibagas torang ni hata ni nebata. Jadi langdong be alasan bata. Lang bi mangguluh ibagas satan ni bata. Maningon mangguluh doaw ibagas satan ni bata. Maningon harosun ni Tuhan Yesus do. Nagabe harosun ni hurhu. Ayma nagabe komitmenta. Tandani nadop isondangi sondang nasitongin parguluhanta. Napaduahon Bapa inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Hataridakan ni nadop isondangi Jesus parguluhanta. Marhitikon ni sondang nakumbani Tuhan Yesus. Gabilambin marpambuto mahita. Bahasa ibagas parguluhan taon. Ia jari piah-piah ni dohita. Ia jari tundu ni dohita.
ibu bay hatani ne batado kita. Bani haganup pahara. Ibu bahon ase ulang dadap-dadap. Ay maase ne perluhon hita ibagas guluh taon pita Tuhan Yesus lohasa. Halani ang gulang ibagas Tuhan Yesus parguluhanta. Songon halak na ibagas sa gulapan mahita. Dadap-dadap lang ibotoh kita. Aha na sihol, aha na buhi, aha na ihorjahon hita ibagas parguluhan taon. Ay maase, tandani, nadop itorangi, sondang nasitong in hita. Tandani dop itorangi, Jesus parguluhanta. Maningon do hapeni, guluh tape, na patalarhon, pataridahkon, habutuhon, hapentaron, na humbani na ibata. Tiyan na patuluhon, bapainang nyalongan ibagas Tuhan ta Jesus Kristus. Dop ko si ihapkon, ihaporsayay, dyan na ihatengirhon uhurta. Bahasa, ahape na yarusihita, ahape na ijalohita, dyan na buhay ba ni panorang suguton, lihar panonggorta, lihar panangarta, torkis dirigas kita, so nahape bentuk, torang na ijalohita ibagas guluta ba ni panorang suguton, maningon do lambin idah kita ay, bahasa, si parutang do hita, bani Jesus nadop manondangi guluta. Artini, ang gumangap duhita, si parutang duhita, bani Jesus nadop manondangi parguluhanta. Maningon adong do hapeni tekat ibaga suhurta. Maningon das do hatani ne bata, maningon das do ambilan na madiar, hubani sap tanoon. Songon na ijalohita bani panorang suguton. Jadi lang sukup kapeni, pitah kita na maruli ibagas satani ne bata. Tanda di na marutang dohita, bani sondang na humbani Tuhan Yesus, nadop manundangi parguluhanta. Totu guluh tape, maningon gabi sondang do, hubani hasomanta. Maningon gabi panondang do, bani halak na legan. Maningon gabi panondang do, bani halak na ibagas sa gulapan. Diyan na maningon panondang do na mampubay. Halak na ligan, roh hubani Tuhan Yesus. Ase marhitihon ni Aima. Lambin ihapkon hita, si parutang hita hubani Tuhan Yesus. Maningon lambin itatapkon hita maibagas uhurta kumani. Maningon gabi saksi ni do hita. Maningon gabi saksi na tetap membaritahon. Haganupan diar layak ni bata. Ibagas parguluhan taon. Pose purini pe. Bahat ope tanggung jawab. Bahat ope persoalan nalang ope isalosehon. Nalang buhay isalosehon ita. Tapi dingat kita ma. Lang pitah bani horja-horja si ganup ari tumang. Lang pitah pasalosehon tanggung jawab si ganup ari tumang kita tardilo. Tapi tardilo do hita manaksihon holong apa hidup nihur ni Kristus nadop manondangi parguluhanta. Amin. Martonggo makita. Terima kasih Tuhan Yesus ham panondang ni dunia on. Nadop manorangi ur apa pikiran sona ege parguluhan nami. Halane Bapa, ibagas sa ganjang ni Arion. Bani ganupan lahoan horoja nami pe. Ham matongtong Tuhan na manorangi ur apa pikiran nami. Ase tarbain hanami tongtong. Pasangap kon ham, marhitihon tanggung jawab, marhitihon ni sura-sura, sona ege marhitihon ni orjanami sa ganjang ni Arion. Ibagas Kristus Jesus Tuhan nami, jalwa manami rapakon tonggo namion. Amen. Selamat pagi hubat taganupan Bapak Inang. Salam sehat, horas